Ka jingmi bun jong ki parti kalong ka babha kenang baki pajba kinyo lat banjir ong uba medba. Kuble yepi ki perlok bajupet ya ki video ha kanega channel utip lang channel. Ka MP bat ke MDC election kia kelan. Namar paha ke MP election. Barok lai pun riutli ki konstituensi. Ladon tang uwei ukertong. Katba ha ke MDC. Gidon arpo kendai ha ke HADC. Bat arpo kendai ha JHADC. Bat kami ahap banyan nujor bat ke MP. U Presiden ke UDP ubak medbak lingdo ulaong baga jingmi bun ki parti kalong kababaha kenang bagi pajba kinyok kalat kambun banjit namar bawat hadin sau lene sangut ki kertong ki bayakun don sibun ki batep ya unota ka jingmi jongga sengwi pipi kanang plilat ya ki pajba banjit ndrei ubak medbak ulaong baki seng riulum kidei banya trelang na bentar kirit paj terai jela. Syuk-syuk ulaong ka jingmi bun kiseng kan plilat ya ki pajba banjit namar bawat habaladon saulane sangut ki kertong ru ki briu ki bun ki budget ya unota. Henry ka jingmi bun kiseng riulum kan ketak kelapat. Ubak medba ulaong ru ba kanong rim kiseng riulum bat kiseng he nabar jela ki apher wat la kamut klem isi ya ki wei ki jaj penriu. Ulaong bakat kum ka histori ladami bun kan kiseng riulum ha ka jela kamlong kababha ya ka jela ha kisngi banwan ha ka election kamdon banting ne sarong namar bamano-mano hab ban pediang ya karai jong upai ba ha ka wei kaliang u presiden ka UDP ulaong bawat la ka UDP bat ka HSPDP kia trelang ha ka MP election ndrei ha ka MDC kila banyak kun persya ha ki katto kanne ki konstituensi namar bagi don kijing katkum kajing long ha ki konstituensi ubak medba ulaong baha ke MP election kilaya trelang bansei tang ya uwe ukertong namar baka don tang kawe ke konstituensi nrei ha ke MDC kindon kijing akun ha pedang jongki wat lakan long ka babha ladala ban yakun tang kawe ka parti ha kajing shisha ngia trelang nrei kidon ki kep ha ki katto kat ne ki konstituensi na kadau hangto ha konstituensi hab banyak kun persya ru laong ubak medba dangshen u presiden ke HSPDP ulaong bahkan ya kun hi marway ha kane ke election MDC klaim ya trelang ha ka regional democratic alan lane RDA kabaya trelang ha ka MLA bat ke MP election ubak medba ulaong ru baka parti kalapan krek banyak kun ya ke MDC election syat-syat ha barok ki konstituensi kajing keli menta kalong hato ki pajba 8 krek na na benta kane ke MDC election yano banjit bat yano ban ailat ban sensyar karai bat kajubab kalong ha ki pajba parlok wat klet ban subscribe ya kane ke channel na benta kuwe pat ki video bangin sapen mi kublai shibun